Nakon utakmice Crystal Palace Zrinski, s nama je trener Igor Štimac. Gospodine Štimac, ipak ekipa Crystal Palasa pokazala da je ipak kvalitetni protivnik i ide iduću fazu natjecanja. Pa to smo znali i bez ove dvije utakmice, jeli? Prava je šteta što u prvoj nismo one šanse iskoristili koje bi bile značajan jedan podstrek za ovaj dolazak ovdje. Međutim, odigrali smo hrabro, nema se šta reći. Malo sa bojazni u prvom poluvremenu, nije mi se to svidjelo. Premalo smo pokušavali u tom dijelu kad smo imali i čistu loptu, težili smo previše toj dugoj lopti prema naprijed, a nismo tu ispoljili dovoljno kvalitete da je zadržimo, da odigramo kvalitetnije prema naprijed. Međutim, u drugom poluvremenu prezadovoljan sa onim što su momci pokazali, koliko hrabrosti, koliko okomitosti, probijanja po bokovima, jedan gol poništen, fina šansa Jurića na kraju za izjednačenje. Međutim, šta je tu je? Treba čestitati boljem protivniku, zaželjeti im puno sreće u nastavku ovog natjecanja, da ga osvoje, pa da i taj naš poraz bude opravdan na pravi način. Unatoč porazu protiv ekipe Crystal Palasa možemo reći da je Zrinski dostojno prezentirao BiH nogomet i sami klub. Pa mislim da je to svima jasno i da svi mogu biti ponosni na nas u Bosni i Hercegovini kako smo prezentirali zemlju. Veliko hvala navijačima prije svega koji su nas na ovom predivnom putovanju europskom pratili gdje god smo igrali. Nezaboravna europska sezona za Zrinski, ali sad nam predstoji nastaviti vrijedno raditi, okrenuti se što prije domaćim obavezama i ugrabiti trofeje koji su ispred nas kako bi iduće godine imali jedno ovakvo putovanje. Vratili ste se nakon dugo godine na Selhurst Park, kakvi su vaši dojmovi, kakva je bila atmosfera? Pa bilo je predivno, evo bilo je tu i navijača iz derbija, iz West Hama, došli su se svi javiti, slikat, bili su podrška, ali općenito naši navijači, 1500 ih je došlo tu, to je fenomenalno nešto, nadam se da su uživali u boravku u Londonu i u utakmici i da ih nismo razočarali.